Karom, Piniada Bertalong Penili Samira Singja indicator P non Bertang Ton Pen Arjuita. Kiramtang 1986 aningkan pai ciklu ni pai ECR ni KNCM hang pathek det pen aningkan wang sitami Karbiang long angkang ni hang ni jangarlo arutina long sitami KNCM hang ke thekar ni katalon sai mesen pen nang talon bom wang bom si piningkan le thota pai ni pai ECR ni denarong KNCR ro KNCM hang ke thekar ni katalon pona berta phirang ki raje bepen bertang pale Non-mati constituency angkang jasemet pen denarong KNCA aropen patir piponsi KNCA mahang kitegarni katalona sai dengpon jaime ke teng pen kachetong dun aluhi sarpi rina kropi pen KNCA lama inthor ponsi labangso alama jakong aputhak lam thejai pon lapen ASC Central Committee member Khorsing Rongpi pen Japon lensi kachiki momilur kaipon rinti KNCA denarong KNCA mahang kitegarni katalona mailong aluhi sarpi aman pen KNCA Central Committee Assistant Secretary Rina Kropi ASC Central Committee member Borsing Rong Parlapen Khorsing Rongpi denarong KNCA ro President Basapi Kropi lapen Secretary Mekri Hansi Pietum pen Chenglok pinang an KNCA ro along Klembang Pietum Chitong Dunsi ing samjin pen KNCA mahang kitegarni katalon misen pen kapachun pona berta ribdun lo Chukihala Police Station Kaparlu Koilamati Joyra Mintiarong Birening Tehem Kanghu Kilo de Berta Pirangki Pitorteron Pen Bertang Pale Koilamati Joyra Mintiarong Birening Tehem Kidamtang Jakong ni Pain Ko Resir Ke Parni Anarlo Heming Kirtikang Pen Hidi Sokke Tang Langkiti Ki Pon Piet Kachilang Damapi Kanghu Lu Chogamat Longlia Patta Pakni Hidia Patta Lapen Hema Biria Patta Voter ID card Pakni Ration card Bank Passbook Aadhaar card Pakni Pen card Pakni Mobile Home Lapen Airtel SIM card isi Akinang Sot Naina Alo Inghu Pon Pila Lapen kidamtang jakong achiklu ni phaing ko rapor ni malomta sanglin kep sok lining koi lapen sok puru pen sok peng ni ki pon pita dolu puta kisung ki phoi hema hem phu pen pachini pon Aadhaar card pan card ID voter ID teng bolong ke ala pota mi ID pota ta so ni teng bodel ko bosamara ha bihepana di komen teng bolab lo anke Anpar do thulang hala reson karan teng bolab lo the jimanda ke do ankeng bolab lo bom ta ni litum silong de kedel lo kiri nang jadim an lab lo ketalip nang jadim an talip lo somar ti chia cha phanta lab lo rongkom rong rai ko fi ti ke dalang ma na ti ke job thon ma anta ni tum ri lab lo talip lab lo se talong de kedel lo anta cho wang lo jun wang lo ning ko ayan ti ani ta pandam bom lo lab ya jo pen anke nan puar ni long le dalo la sini lika panman disikoi ke ning samjin ta nan ke thon kok pason te mi sen ji pasini tum chini li partik lo ga ta hin pen ta Lasi kumat ni abang phu bang phi ki ponbe ka bang prabjin pen mate ni thomang bong nang chi thon pulute thangalama ve bonta ni thomapor ki piateng pen nang chi thon the pulute sai chokji pen Chukihala Police Station along lam hoi pidam nang kok pupusi berening ti pen phirang kyang no pachini pon Pinang an ajir ding lo sok lapen sang kang bu lahai ta ni tem ing bulu se aku komentu lo men si sok sang kang bulu la ke tene jopta lom lo la sochik luang bong sochik luang bong la si aku atumi dik abang ke ni tu hem arlu pen dokumen hormu ing bulap lo pipi dokumen Dokumen abang ke pan card, ID, Aadhaar card, ration card, passbook, lahai muka imbul gelap lo, lapen aku. Anarlo maju lo kang bu. Anarlo. Hem cabi mari het ma. Hem abang ke cabi mari het lo. Mari het. Mat heng dak lo ma. Heng dak lo. Heng dak ma lucok. Lucok. Ta komasi kang hupon man non mada klang hilang mat. Klang hilang. Cini dak dala. Cini dak dala. Nan malom sopor phan berta mung ton pasna Archak Coaching Institute Difu Karbiang Long for students preparing for AEE, JEE, CEE, TET and other competitive exams. Archak Coaching Institute offer courses of 45 days crash course for medical entrance exam, 90 days crash course for medical entrance exam, 45 days crash course for engineering entrance exam, 90 days crash course for engineering entrance exam, and 4-month course for TET exam.
Also have facilities, air-conditioned classroom, smart class, sufficient and highly recommended study materials, free t-shirt and student bag. Hurry at a hometown. For more information, call 700-2781-425/700-2283-004 or call 700-2322-482. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ চল হয় পকচকৰ জিনজিন তা নাংনা এগাৰ কয় বং মানাই বাংসৰাক থানে পকচকৰ অং Pipono bong. Pipolote. Igar ko ni pokchokor elo timen duway nang nambidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkira po bunan ke. Dam lang no hi kilong bang puji mini. Pokchokor dawai nang pidun tha. Lada katok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store Kecheng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy ke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji. Lapen kelong le adawai nang li order fikang lote prapjin pen long poniji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humring non. Anso se kachini jiaphan abiar kipia number along khumrik tami dihina mopi putat bertalang wangthlo Tekelangjon pathua klam along pai ni phai siarni ani tili ke thomra minute thongke papor pen Karbi Film Society pen Tekelangjon Sport Association ang bong ani sia farman football kapathu kapadopon berta pherang ke James Milik pen bertang pale Tekelangjon pathua klam long Karbi Film Society pen Tekelangjon Sport Association ang bong ani sia farman football kapathu padopon Kapathu ki ching mati fast ha pathu pon bomhut nad na rang atumta kapathu ke thek soyejok lapen kangtang soyejok bol pumnini chithapen kapathu ing ton ponlo puthor angkung kapathu cheng thu pen Karbi Film Society tum ki thek mucherejok bol pumni thapthulo laso apor hut Tekelangjon Sport Association atum pen bol ipum kachitu unchonajok Karbi Film Society tumalong 4/3 pen remdun derlo Laso kapathu amai long aluhi aman pen doloi kiling lapen pinang an man pen kido tum chitong don sonsi Karbi Film Society tum penta pinang an chiparjan bang phu bang phi tum chitong don Itu bangin dah, akhirnya mereka mulai. Lasi di mata, dekat sida wang lo pilang, sida rong soal depan dapat lebang kering, kalau le pilang, apa nak kalau le tada, depan kalau le tada lasi tu Karbi yang lo itu cedam seru ni, jasa friendly cepat cini pan, cepat jumpa pan, agar semua itu friendly, dekat hai keren bang pan kali, itu jasa friendly match, dan kali lo lagi fit lo, angdeng polo, yang mau itu si tim Karbi yang lo tumpan tadi lo patu tumpan, just for agar fitness tu football, non ini 50+ lo. Antara sono le alita lo jata president tu haji binang lo ke patu pulo tangte itu mah arta nang jata in every age we can play agila patu lo pulande tu e ok kala mesen ko e ok plan le mesen lo pulo tangte ajat ke sudah itu le ko ati ona covid asijon lo nade lalle itu me thang le la e ok plan le mesen lo tangte la covid puta ke su puta ta ajat ke sudah itu mana se kado kon suni lo je football pale ajat sports tami yoga tamelo sports tamelo ke kan kilo ajat tami na mana atau mana la nokpat tami tarik tami itu ini kok la mamor chode itila ke lele de aso ni tumda la ya oke plan le jada megang chot la hai mo kam de po rusting de po la situ la hai ta aku pare to nai nong solong pare nei la sei pu ya oke plan kar long hai anu den asi itu oke plan se udah kurang tu kado ganda Pini ada berita ke lapan sekang ton periklo, tomi thagmi kurang tu.